Hindi kumporme ang iban nga mga kongresista sa mga paagi ni 4th District Quezon City Representative Bong Suntay sa pagdepensa kay Vice President Sara Duterte kaangot sa ginatubang sini nga mga impeachment complaint. Ginplay kahapon sa Kamara ang isa ka parte sang online press briefing ni Sara sa Nobyembre 2024. Sa nga mo nga tion, nagpaandam ini nga kun ipapatay siya, nakakontak naman siya sang hitman agod patson si President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, kag former House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Nagsabat si Suntay kagin salot sa eksena ang iya misis nga sunod sa iya masami man gani nagapamahog nga patson siya, mangod gabi na siya nagapuli. Common sense lang suno kay Suntay nga kung seryoso gid man ang isa ka tawo kaamot sa pagpatay, hindi man niya ini pag-i-anunsyo sa kalibutan. You know, sometimes when I go home late, my wife always threatens to kill me. Sabi sa akin ng asawa ko, papatayin kita na eh. Umaga ka na naman umuwi. And you know, my wife is the queen of our home, ha? And she is highly respected by everyone in our household. But you know, I am still alive, and my wife only kills me with love. Common sense dictates that if you are really serious in killing someone, you do not announce it to the whole world. Why would you announce that you will kill someone if you really intend to kill someone? Common sense dictates otherwise. Thank you, Madam Chair. Ginkontra naman ni Manila 6th District Representative Benny Abante ang statement ni Suntay. Pahayag ni private citizen ang asawa ni Suntay. Samtang hindi naman pribado nga tawo si Sara. May gahom ang Office of the President suno sa iya ka nga isang access, impluensya, kag security resources. Naibaloan nga mga pahayag ni Sara sa kill order, amo ang isa sa mga ginbasen sa pag-file sa impeachment complaint batok sa iya. That amounts to a credible threat against the President, the First Lady, and the Speaker. That is not political noise, just like what he's saying about his wife. What he's saying about his wife is only political noise. No, but my wife But that is not political noise, Madam Chair. That is a red flag for national stability and constitutional order. Why? The Vice President is not a private citizen. The wife of Congressman Suntay is a private citizen, but not the Vice President. The office of the Vice President carries access, influence, and security resources. That is why the standard for public trust is higher, not lower. Si Manila 6th District Representative Benny Abante.